플레이로 서고요. 서버 하리너. 누구만의 피니시? 동남아가 고만의 DBSN. DBSN 포인트 했고. And DBSN 3. 4 and 3. 1 point by lead category DBSN. And how 누구만의 다운 피니시 맞아. What a diving! Hello, hi! Ball sa gawa kayo mo ba? Point mo sa Dibas. Dibas yung point mo na? 4. Point nga 4, all. Hello, hi! Mistake mo ba? Point mo sa Dibas team. Dibas yung point nga 5. And DBSN 4. 5-4. Hello, hi. Captain from the mobile. DBSN ni point number 6. DBSN 4. 6-4. Ini में सारे ठंडा समय गरम खेला जब किसान के दबे गरम खेला ना गरम Hello, hi. Our mobile. DBSN ni point number 7 and DBSN 4. खेले नहीं तो मोरा यह खेला 2 ओवर का खेला है अभी फिर से पॉइंट मिल रहा है DBSN को और उन लोग का पॉइंट हो चुका है 5 और DBSN का 7 5 और 7 हो चुका है पॉइंट और 2 पॉइंट से लीड कर रहे हैं दिवस आज तो देना पड़ेगा कि इसमें कोई तो कुछ होगा फिर और उन्हें के बाद पॉइंट मिल गया DBSN को और उन लोग का पॉइंट हो चुका है इससे and Dibas team 7 और एक पॉइंट से लीड कर रहा है Dibas team one electric smash by Manis and the point goes to Dibas, that is 8 and DBSN 6 8 and 6 that's another 7 from DBSN team. Basically by Desi USA खेलना इन्होंने खेला था and high point man look for Dibas team England Abu Khanai and DBSN 7 mostly they are from आगे ब्लैक बॉक्स सामने आने से टारगेट और टोमेटो सालाम और एक गन जैसा कबो and high DBSN point का 10 and DBSN 7 10 by 7 and high our mobile point का DBSN point का 8 and DBSN 10 point का asasnya 2 point mesti aku ke DBSN di ini harus kapan sama mau sama sai sama guru sama sai yang DBSN lo harus mesti lo macam apa yang DBSN lo kau ada apa sama jenis tak yang macam apa ni bro ada hai dulu mana sih tahu terus ni macam lain इसमें से काफी दिखा दो लाइन वाला पॉइंट मंडल का DBSN अब उनका 12 and DBSN 8 12-8 DBSN team loh kiri sekali players like ini kan और DBSN का पॉइंट हो चुका है अभी 9 and Dibas 12 9 और 12 हो चुका है
What a mistake! But you, yang biru nisbah karena kai di dalam tim ini kai ini jalan sekolah dari tahun ini, ঠিক itu ini. Sudah begitu sampai sekarang ini. And high device point in 14 and division 9, 14 with 9. And high point Mandauka, Divas, Abuka 15 and division 9, 15 9. This one also he's the man, but this thing he has helped him. Tapi, oh, kalau mana ye, sini mana mana ye, siapa yang betul betul bisa. And high diversity point in 10 and the team is 15. Sini mana ye, kalau jadi le sampai kalau bukan betul bisa. Sampai bisa saja mana, sampai bisa saja mana. And high, especially for the team, about 16 and diversity 10. 6 point by lead category Divas team. Oh, what a smash! Checking Manzaka, double buggy point Manzaka Divas team. Divas team point is 17 and division 10. Ada hal yang tidak kontroversial, karena ada poin-poin masing-masing. Awal poin dari 11 and 17. 11 dan 17, dan 6 poin yang ditunggu. Masih meninggal. Ada hal yang bagaimana tahu sini makin baik. Oh, what a shot! Smash the manis. Ada hal di masih poin yang tahu 18 and division 11. 18, 11. Garam. Ada garam ini. Ada hal di dalam tim Nippon Natago 12 and Divas team 18. Oh, kabur bagaimana bagi sini lagi? Oh, hanya Divas team yang berpikir. Oh, ada referee decision final itu. Ada mana poin mantap di biasa. Division point number 13 and Divas 18. Oh, ada yang mana tahu spesial? Ada mana? Ada point number division point number 14 and Divas 18. The first time taken by Divas.
Ayo hai, sini dah berubah smash, jauh bagi yang di desa tim rock. Yang gua pun pakai kabut malia, tak sekepo yang gua sebab bermain. Ayo hai, tabel poin maka di desa, bermain poin maka 15, and Vipas team maka 19, 15 and 19. Ada hai poin maka Vipas team Abung ka 20 and division 15. A pass point BC by Lake Kedwo Vipas team ningai. Ada hai yang wajah sudah bersih sunzak division ni pergi nama begini jadi pergi zakat yang baik. Ada hai poin maka Vipas team ningai Abung ka 21 and division 15. Sudah hai semua orang poin mereka division, bawa kontrol siap. Apa lagi? Poin mereka 16, tai 21, 16, 21. What a smash! The first goal. What a smash! Hello hai, poin kata division ni 17 by 21. আজকে হলো সেকেন্ড ভলিবল টুর্নামেন্ট গরম খেলা আর হয় আরো মোবাইল পয়েন্ট সংখ্যা Vipas team পয়েন্ট সংখ্যা 22 Halo hai, awal dari poin langkah division, abang ka 18 by 41 ball. That means 18 by 23. Point to onek jauh division dibagai. Riski khela, kita ulang udah kemarin finishing margeri naik, finishing naik. Ada hai, riski khela tahu finishing sampai dari sana mulai. Ada hai finishing sampai naik. Ada hai division sampai ke jauh. Ada hai division sampai sebagai point langkah Vipas team ini. Vipas team point langkah last ball, there is 24 and 18. 24 by 18. Look my for last ball by the finishing with a book. And a high. First set kalau pakai Vipas team. Kalau high semai balai. Second set. Ron serajik sang merawat musabung bayar di tangan ibadah. Second set teman yang Allah hanya hasil musabung kasih naik. Abang bagang kau naik kelas 7 ni ron serajik sang merawat musabung tiap tahun ni. Tapi kamu musabung naik.